said, Bibia, and Bibia, and Kuma. Okay, wow. Take of price, that's it. I want so I won't go my dear Abba. I just hear what tell you now. Local council of churches, not much was so. If I'm getting exercise, and what I just hear what tell you local council of churches. Baffour Kwaku
Organizer.
planning committee Diana and share at Wasinama from Montia. Colors are ready to present. May I have your honor to march in the colors? I, Junior Under Officer Jachiehene, reporting. Thank you, sir. As you put it to Guna and China, so I was the Omopi, said the Ria, Brownie Committee. Ona, 2 for a day. Not for any training sound, sir, on 500. Said the Ria, 3 days of Opemsuo, 24 on a Akosia. Already.
Parliament. Troop out. Parliament. Right side. With a bang. Quick march. Baffour Kwaku Amoateng IV. When you can't say, never be able to papa, no, but I'm going to see. And was so crappan to Mako, and two me a new Adakaba Kumura Obama, I was so snap for why I dear. Would that pretty say? So see what was the Wanado? Oh, one even was it. How will be about? After Nabaja, walk up personal put that bit down. Wait a super Nisa, a do me a new any. Well, we are on your era. I will say we are dear about the Frenchman. We rather French walk about like a siasi. Slantman. I don't get a selling 99 to us. I don't get into us. I mean, bottle. When you get 20 years. Nana wants Suma. Busi can't Suma. One you can say. One Suma before. One you can say. What are that Suma? Nane. What you say? Might be why I didn't mention now.
mpanimfoɔ imams amwa ha ɛyɛ ya ho bebrebe sɛnɛdɛ Nana Baffour Amoateng wudi mfie num na auto nsa efreme sɛ memra na meta wachi nana yebaya yema otiri nkwa ɛwɔ mfie num so yɛda wase ɛwɔ dwumadi a wadi ɛwɔ Jachiehene open so Jachiehene enya empuntuo nana na utiye woba nso besia nana adodankwa akufuado omampania opeso sisa Ghana preko apɛ omampani nana adodankwa akufuado bema onsinsuo mu ansa no ham ebra oman eniema yɛ den na covid ebae na yehu ba bi ayehwɛ ono na oka sɛ de so ye bi oba Ghana ho ban oka ye gudem sɛba yare emekuyen woman ni aduane woman bibidi woman yensuo noen woman electricity o se ono de obebo enipa enkwa eho ban na sika de so man sika sɛyi a wonim ko obefa so obesiesie eni sabre se sika ho asama yɛden a oka kyerɛ wo che difo oka sɛ aho kyerɛ beba na so obebo eho ban amansan abrochimemu enipa wu bebrebe Ghana yenuanu bi fi mu de na so ko ha brochimemu kura no asabe sika wo no nipa wu papa nyame ye ya adom akufo adonana wo ye adwumaden sabre ya fi covid ya san kobra sikasem so wo siesie said the American fo siesie om sikasem said the UK fo siesie om sikasem onu so siesie sikasem pepepe enche bia yebesa sikwa mu enche bia yebesa akoya nim ba bia call form no bepeja na Ghana ebeye krabehwe na bosomtwe de yentimi nyini boni ayeda na no ada roma said e mekae no wo behi o mampanin papa na na do dan kwakufu ano oba e o ka se nia president kufu yeye nia mbeo sine mahama yeye obeye bi di atoa so ampa waye bi e di atoa so mi ankasa mi nua panin samo se mensa na de na mebedi ye menso me ba de oyeye no so na do dan kwakufu ada roma yaye bi atoa so one day ni say ye na sabre no opposition into bread we bedu ye no osa regional minister timi sofa no no so asofa na ye di mpunti obedate na mo amhwe Jachiehene ko tare ebu ha akola bia akola afani bi time ane ma me free mu no e go gu main street no o say gu e fa ba ko kan ho akola boni bi say regional minister ma me ewu mu hwe ko tare MP so ma me wu obegu di aka ni nyina ana eja me ma me odi mfie kakra owu ye ehwa ena ko tare ne be den ebegu ye enti akora no akora abone de enso no osekom na ene ayeba na mo bo mo apata no na mo tiase na mo ye o mo mantam a mo hu se na adodan kwakufu ado aye bia me Jachiehene samre nsuo tanka tete aye o mpa wo ho ene nsuo to kra na mo sa wo mo anya ko ta na de ebiem Jachiehene asphalt omampani na adodan kwa ebi na samre nche bia na ne bre no beso ho na ne bre no so a esesi yi MPP omampani na oba na ansani ebekọ no mo de mo mienhwe ngomasua mu nko a samre na adodan kwa kufu adobae no na secondary school sia miensa e obosomtwe sabre uka wintimi nkan Jachiehene kwa mo anya miensa na no yesi mu si akan wa ha sei o say di tun senior high school bae bosomtwe stand by Jachiehene pranso ba mo kwa mo anya miensa na TVET no krasa beka ho mo anya nan enti Jachiehene dia na mo hwehwe minuano me wo polling station bia edumre bi ne eto aba ne ekokan ehon kwa na ofom minuano afi dia me sramo montoma me montoma me wo polling station bi wa ha ahaya me ha ubeko ba bia ma me 80% no ma mam 60% muni mo hu munyai ehon so na me to abo nana Baffour Amoateng to aba ho mo amoto etia no munyai ya ne mo atena ye
ya gumu kota amamu ni amupe bia de amamu na nsen ya ensuo to ya dance me pan ma ton chance ni ma be chama mo manyi yim ana mo to aba mo to ntoma minua wa paja no sa ya toma me why na wada roba ompuntu a de abeja ache adoso na do dan kwakufu adon so ahye ni monyam wa paja bosomtwe mra me kwosra no se Jachi se mini mama mo ministers mienu krobe na anya ministers mienu na Jachi de se am 99% dia ni ayebo ni aye enti e beto pa me mo ayebi me ma me no ya da mo ase ye ba ha mo hwahwae kama mo ma ye wu sampa de na na ye no mo ani aso mo ani eje papa na bosomtwe enam minua penny samo semensa adwuma den so enche bia enya regional hospital was awia na sabre wo kwasa awia secondary technical school bia si ho ebi ni Ghana ba bia ukodu de duako girls school ayesi ebi ni ba bia uko fe yase yesi secondary technical ye bebie afi nia ye kan se nia sese ye bia no yaye nana wada roma wo pe so bibia ihwe bia wo boaen kasi ye besi down ha osimunsi sabra no kase Jachi Anglican ye si abrosan wo ho e de ama omo junior high school adie 1 aye beto ye no sabre hwasesa kra adie 2 aban ama dan mienu a ye besi wa heya asade ama omo ni esese ye bia no ye na the American say eye nana Baffour Amoateng otoso 9 emu a ode bu aban ntia bibie ni ho ebusa no a onkasa monkoye na nsen ye ka se junior high school akese na eba no ye be ebi wo Jachi na sase fe a eda Jachi pram so opposite ho osimu fankosi e sabre enche bia junior high school akese aye bi wo dwaben adwuna se enim kra akese no ena ebi ba ye ebi wo Jachi pram so a ho na mabeko mo be satare fe kama woni sika wanko private school benya ngomasu mu odro entina na ene ya matri nkwa nyame nshira na o ma nkwa tenten na di kro ya nim na peja kro na yenso ye bebo chidom da bia ye be sa da ache ye bo din ane ase nana Baffour Amoateng da Roma Jachi ayekra behwe Jachi apeja nana medamo ase Amoateng a wotoso 9 one nananum a omaba ebebo wachidom nana Jachiehene one ahemafo a botwahye mu ha onumonyamfo ose ya educhum a woye mrahye bedwani gina ho ma dehia ewo bosomtwen pesua so a wa wonso osan yeswafo a wohwe enwomesua aso eye no so nana opoku rekon ampem a wotie adwa mu woni mpanimfo a mo high table ho nyina menuanum asofo menuanum nkramofo Jachi adehye mahu se MPP mpanimfo nso a omwo bosomtwe omso wa ha emane mema motwahye mu ha atitiri ni anintin emanije se ene nyame aya dom na yatimi abeka mo ho na ye nimu di sa dwuman na sania honorable member of parliament edika kan ye no Jachi de aben ene yadiniye efise aswaya ye call into 2020 elections ebechre hwan ne bedi nkunimu no a eye education ministry enam free SHS ene dan papa hodo a ononyam no mfo adi animu amaya ye no ye main message ebedi kan ansa na other ones ni nyina aba no ye nyina anim se ebeye free SHS enti wo Jachi ni de hye
a wɔda saa so yɛ ano a na ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne Jachiefo adi ne yie woyi no firi hɔ a mantam a ɛbɛkyerɛ sɛ ɔson kokroko amanyɔkuo no bɛdi nkonim no ɔmasan fa Jachi de hyɛ ɛna asa ato saa mantam no ano na kyerɛ sɛ afia bɛbɛtoɔ no MPP nkunimdie no Jachi na da no na sɛ Jachi da nkunimdie na no a na ba no kɔto ne sɛn yɛbɛsrɛ mo media ke yɛbɛto awie mesi Jachi a yɛbɛkan no na yɛnkɛfi mam yɛ 99% na afi na ke ho atɔ yɛ ne anim so ate obi yɛ bi ma wa ɔsayeye de ɔmampani ayama yɛ no mum yɛ nyinaeɛ ebia mumu bi nim every 1920 I'm the longest serving Ashanti regional minister since 1920 enipa mi onupa na atwa me Donald ono no ebroni ono na yenya afa ahodie mpo ono bedi ade from 1895 to 1904 the authors were your friend Fuller obedi from 1904 to 1920 since then Obian Chemu 7 years. Enam paya muboma yentino. Nyankopon so ahye ni bonyam. Ade betimi de ahye MPP aban ni bonyam ne se ye beto aba no ni ato ni ye. De me kan se MPP amanyakuo no ye wadwen kese. Adwen kese yeso da ye kese eji adwen kese so da ye kese adwen ketu ante ase emra omampani dada je kufo eka se or the National Health Insurance eba samre no aso da ye kese ebi mu ka se enye sebe yo senye yo another above life Oka se Obama ema apemfo akwa yaresabia yanyi wo musika no am se anya dan enye yie enaya dan ayeye Oka se yempanimfo asabi wo mni bibidie odi bibi ba ye friendly lip abusumi bia ba mo bibi kakra ka se dan enye yie enaya dan ayeye San Oka say what the school feeding eba e dey no mka man ka say ye na anya ye sana ebra ononyamfo Dr. Ya Oseduchum na oba ye running mate nachi Honorable Dr. Mike Opoku Prempe no more education ministry adia na omampani otisui no metena akonya so efri emfiempim mienu ne nwotwe no abo ho da rose se dia akonya ne hye ne sa wo the free HS baba amanfo bi ka sa nya dai yenye yie honhom na wo mo so ye dia ade bia ye hu no ebeye yie and it is possible and it shall always be possible minianom ye besre obia se nananum di tuma bi se ya ye nyina amoa emra yan hene a wanya ne ba bi ko just certain mo omoka bo mu a mokote Jachiehene secondary school samre no na samre na so pram so fo so kote Muslims secondary school a busi aban UP aban papa our boy nipa ye no am se pram so enya secondary school ba ko na Jachiehene nya secondary school ba ko a ye nya nipa dodo a ombe ko school num aye ombegina bia kwaso
education minister oh ebe kan school ni mienu bom a yebenya Jachiehene prams so wahene na ankofa sa school ya ma ebia nkamankobi menu ya doctor ya osari chum ebia nkamankobi owura rekon ebia nkamankobi Mr. Kakari ebia nkamankobi eji se oman no ye omadwen se wo mu di dwumadie bia mesremu ara moma ye nyina anya dai yemfa ye ho anjim ne enta ohene achi na enye yie obi di school no baaye no e na am ye nya school no bi akwa ele ye nya gina bia ya ye gina yi enipa ba akon egu aduru ebu enti e ba mum ye nyina nta wo mo achi ye ni dwumadie no ene se ye wie astrotef na ye Jachiehene Franco secondary school se ye wie edwa na wo ma hyase na ye Jachiehene Franco secondary school se ye wie ejana bia na ye Jachiehene Franco secondary school afat na mu hu no ye Jachiehene Franco secondary school TVET edan na mu hu no ye Jachiehene Franco secondary school osa educhum senior high school ye Jachiehene Franco secondary school eti send ye Jachiehene Franco secondary school ayeyen no moma ye muwa dwumadie mpuntu dwuma bia ebeba krum ha moma ye nyina kire enka se we na ekoye we de wo firi ha we de ofia wo yo no oji da animonyam no ba eka kuri na da bia de mesram no se mo bompa ya mo mompa ye mampanimfo afi krom ha omde da dwumadie bebra no mo am ohwe mo bebre nim se owura Kakari oye panimfo a omhwe KNUST eso no oka ho na wo monya ministers mienu mwasa akonya obi a omhwe university no so ebo pokese nyina ma university no Jachiehene ka ho okwa University of Ghana Legona wo mo so dia no Jachiehene ka ho na aban no onya modan mesra mo aban no onye debie onye debie enti mesramo December 7 ofra wunua bia na mo kwa mo se mo koto dedi kan ama Dr. Osei ya educhum mrashe badwa konwa no na mo firi ho so a na mo asan akoto ama His Excellency Alhaj Dr. Mahamadu Baumia na moye wewe a eno na anije masoro honko a anije be basasi so Dr. Mahmoud Baumia mo amoton ne ma wojomu no monim se utimi koto ade bi odi be kojomu a na akura ade we de mi koye beto eze yo wasa wan ha ye ntu ade bi won so a ukoto a wa ukojomu na wo sere ade we de msi ha any 2 minutes ni ato Dr. Mahmoud Baumia or yes, our product now. Would the code just now cotonwa? We'll see na near Grumte. On no bet me about Sagana. Make us some review or cafe, a bedroom ready. Ghana will be a bank account. No, I saw I drink Cassiano, Diano. Now I drink it to a phone on Tiasia. No Mucasia Besaline. Niako Bank, Niako Q, near Beer Bank account. Moi mujina hoy one any account on phone zizi adwen kase so daya adwen ketu antiase monto aba no madwen kase fo adwen kase fo ne the new patriotic party yan ye betimi do man enkanko akonanim akoduru boshasase no so mon hweye ne ya anwenwi ne ankosesa ankonu ye ho obi a oba mfie nan ne de obe wi back no so wi man ka dompe we de dompe no oba yam na wasa tafre and ya wunya hwe kura eti we de mesramo obi akoto aba the new patriotic party omni bit ma bo man nyame sramo o sramo nyina o sramo bia na Jachiehene eba South Africa besra me nana ho o South Africa oba ye no o de ko to na university
National University, they honored him. Almost they said, Obayene's 5th anniversary plus the birthday. They decided to do something to honor him. So this pictures and everything in here will honor him. Anything my goodbye said about the honor. So that's no care. And that's a Yami Oishram, who comes to Swan, who found Grandma South Africa, Nelson Mandela. Opemsuo Tiajamu, and an Ira Con Ampim. The Naman Sabunsu, the Nakasa in the Minia Penny, the Nako Finti, the Nakablenti, Minia Penny, the Nabodom Ahine. Anabodom hima, Jachiehene, Anabodom hima, Nananum, I am regular minister, Mr. Simon was a mensa, I am education director, education minister, Ura was a editum, I was portrayed the state assembly of Adano. Be papa sofo nom nananom nana abwantam ahine nananu amobaaye enyina ane ema ne mema ena ase kase ana mede mamon awane a ena da maye na ne titiru pa no ekoma me wura otumfo ose tutu abebio na da roma ana emfie numu eni a ode me baaye ye nyina ye nti a ye wura ye fra no King Solomon eya asumdua a opama asanteman Ghana man ni wiase afana nyina anu firi hodom nso a enwumasu a waso mu a wo bo ne chidom a enam so etete enipa bebre enam na asumdua nti ana me so ade me baa sai me mehwe Jachiehene nso entumpon me baa ya no nso Jachiehene mo anyimi mu enkanka ye mane ye nana no mo abro chire na mo so empuntuma bebre na be Jachiehene enam mbre ni nti me kasa me keka ade abesa yai na de edimo akwetire pa ene college of education aya mo amada Roma minyi otwe enyi adoa ye nyina Jachiehene yakabo mu a ye passe ye deba regional minister kasa no wasi ya ma me ne ya nananom wa mu de tira sedwene ya ade secondary school ba ye enam no so ana wa mu so etima ya enoma a ye hunu ni nei enti nei adum nsum no mi enu so ede ane ya nso ye na daache ye ni hodom a enchirima no ede aka ye enti college of education no a ya fatu ya ho so no mesramo mo amuntu eska no ye nya ne ye ya adwensanka busumi num no ke bebia no na nso bibi nti ya ntimo amie samu kwhwe hodom a ya ye adwuma akwa chiri pa te ya sramo mo amu ha num no ene ahoho amu ha ya sramo se school ni atimu wi a enye Jachiehene manko na ebedi so mfaso enipa fra chiri benche ya beba do mo so abeginim de tini ya sramo sa obia emoa na sia adamde ma obibiala se me no mi enu ye mpo o se tibi ye bidija enchirima no eti da me sramo sa monta machi sa de mata machi efrititete no na momoa na Jachiehene entumpon ya me sramo ne sa monka me ho na bibia ye bia anya ye me de Nyankopon edi na edamase ene nananom se obibiala o ha ya to nsafra no wa mo ya invite wa mo ba ya wa mo ti ya empo ya mfra wa mo no ma ba nyina no ya me nshira obibiala na ade bia do obibiala kuma so bia no awlade nyama on me stan kwa tentra ho da hye mu ma nyansa ne mudie empaja enkoso sika enmonyam na mdi ma obibiala o ha enkankan santwrafo a ne dai mo so abeka ya ho ya me nshira mo o nshira mo
And I yet this are fashion. Yet the other day, Jachiehene.